U moru gnarovanja iskristalisale su se 4 kategorije postova. Numero 1, duhoviti boomer. Broj 2, dobronamerni boomer ti želi dobro jutro. Znam da ovo zvuči specifično, ali sve će ti biti objašnjeno. I at last, but not least, broj 3, duboki boomer. Imamo i nasumičnog boomera, ali to je toliko random da tehnički ne mogu to ni da svrstam u jednu kategoriju. Ja sam morao da ugasim svoj Facebook, zato što sam bio prinuđen da imam neke poznanike koji su starije generacija od mene u prijateljima i ja sam bukvalno sebe morao da zadržavam, da ne komentarišem nešto ironično i sarkastično na njihovim objavama, zato što niko ne bi hteo posle toga da priča sa mnom. Jer hteo sam sve redom da ih zezam. Jednom sam samo to uradio, jednom je svi iz starije generacije, znači moji roditelji i svi njihovi vršnjaci su u jednom trenutku delili po Facebooku kao Facebook nema pravo da koristi moje informacije za bilo šta, ako podelite ovu sliku vi digitalno potpisujete da odbijate da Facebook koristi vaše informacije, nemam pojma nija šta i tako to, debilno ko zapravo to podelio, on se primio na forum. I naravno svi ti iz mojih prijatelja su to podelili i ja sam samo otišao u komentare jednog od postova i napisao sam i obavezno posetite www.com kako biste dobili šansu da osvojite mobilni telefon, nešto tog tipa. I istog trenutka me je mama zvala da me pita zašto sam to uradio. I onda sam shvatio da ne smem to da radim zato što su to prave osobe koje ću morati nekada da vidim u životu.